سلام تخطاتلتنا channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يولمون كم وترو العلا قداسنا زلو تحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا سمو داتا مسانا صنحو لايك قبرو شير قبرو ريتهم دما بهانات من قد قدفو نايلوم دما كم وترو اقداسي كم تاب ارستون تري وزلخم راشا كم معلتنا معلتي حيلنا تانا برتعيز خيد زلو دونالد ترامب دما فخران تهديد نمبر اتليست بوتين بفخران تهديد ناي دونالد ترامب دمبرص بلو مرحه كم زي كونه دقيمو دقاقيمو ينصر له مالتيو انتهت علامه. Let's start what's going on. This is getting very serious. 1,231 days. That's how long Russia's war on Ukraine has lasted. At this point, we've seen it all. Hypersonic missiles, sneak attacks, failed talks, even grinding trench warfare. But yesterday night set a new record. Russia launched its largest aerial attack on Ukraine. You're talking about a massive onslaught, more than 700 drones, 7 cruise missiles and 6 ballistic missiles. All of them were fired overnight by Russia. The main target was the city of Lutsk. It is located in western Ukraine, so it's very far from the front line. كم نريد لنا تي كوينات كم معلتنا معلتي ريكوردنا حدش ريكوردنا فترة يزخي زلين زولو زلو لذي أبحنت ليتي على شوعات تميتي درونات كم دما ثلاثة زغونو ميسايلات باليستيك and كروز ميسايلس بمول دما بحدا بوتا بزلوسك زبحال زلو كتماي نيرو انتهي سلازة حسبي دحري almost 3 عامة قلا وارحن أكم زعين الدرجة بوتين قلت المخالو نبزحات مها أب عالم ترأي زي في الدرجة القدان عسوان قبل اللي تعوج كله كن زوت هدرا عقمي هيزو كقرب كله نيروباويان أي تدقسو يزبكا أي تدقسو يلا خمنيو دحر دليسي يلا خمن ولا حنت خد قبرو تقولي بالكمن زبل ستيتمنت إذا محلال بس زي أوروبا كونتات قليل كون كم زي كونا نعمين عند رزلنا بعفيقن يوكرين ترخبو زلخا خالا رسي what can you do with this قالاي اتبوتا تري وزلهم أبي يالو أمنا رحو يوكرين رأيوه لوسك زبال ناب كبابي بولند زغربي ناب نيتو غربيتنا نيتو هاجري بولند سلازي كاب ملو أبزدار كان موداتا معرابنا يوكرين يزقاتم زلو زمت قاعتزي السوون نفسه زخاله ملختي زم حلال زلو سلازي دونالد ترامب بوتين كالسنابدو قال ملك فراره بزح عندي فتينو قلنا دونالد ترامب تايز بالمردات تايز له انا بوتين فلت ايه زبلجن بوتين دونالد ترامب ولا دونالد ترامب نفس كابز فلتو انا لعل كم فلتو ينا نرد لنا الذي بيلا غيرو اصاويتو ولا تميديا امريكا هم خبل يزوت زل زعل زلو ني دونالد ترامب تبغير كم سلاغصلون غزيه كم زغزن تكوينات كنبلينا قليلو حجزنا امريكا نستوسنا غزيه كم زغونادبن كم تزدل خمزي كيدن غيرو نتي يوكرين زبال دما بزخونه يكون منقد كفتح كم زي كل سلازر زلو استقالة الرجيم تسرعات او زلو نعو نما لاي اصبيك خط الداخل لك افزبل امين قوم زلو ينرزلنا بوتين anyway امريكا بوليسي تغير كم زلان دونالد ترامب منقد يغير كم زلون سقلت حبريتاون كرينا سنينا እዚ መጥቃዕቲ ዝግን ኤሮፓውያን ዓቢ ስቴትመንት እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ዓቢ ስቴትመንት እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ብፑቲን ብጣዕሚ ተቆጢዑ ዘለኹ እዚ ላቅፂ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ድማ ናብ ካልእ ስጉምትታት ከም ዝኸይድ ክገብረኒ ኢሉ መፈራሪ ዘረባ ምስ ገበረ እዩ ሬከርድ ሌቨል ድሮናት ገይሩ መጥቃዕቲ ዝፍፅም ዘሎ ስለዚ ናትካ ምፍርራህ is nothing for me ዝብሎ ዘሎ ኣነ ናተይ ዕላማ ኣለኒ ንምንታይ ይገብሮ ኣለኹ እዚ ኩናት እዚ ድማ ميت جزية نجيركا نسخان بغالات كان نجيركايقة سلزي نسخاك تحسبوا تدخل كالي ونحن هاجن الرعاينا نزوكينات زبخميك ندولنا نفلت أنا قرالو زبل مدام دمتانا بوتين نجنزب زلنا. Once the attack began, Ukraine's air defenses were activated. They managed to take down the projectiles. Ukraine says 718 drones were shot down. So were 7 out of 13 missiles. They were shot down by Ukraine. Kiev confirmed hits in 4 different locations. They reported falling debris in 14 others. Take a look at the aftermath. بحفشا كم ريو زلنا صلاينا يرايو كم زعينت متقعتات كوردكا خلو
it's going to be very at least the ሚሳይላት ballistic missile cruise missile ዝበሃል እሱ ዝኾነ ይኹን ክልክሎ ዝኽእል ኣይኮነን እቲ ዕላማ ድማ ኣብ ናይ ኩናት ናይ ኢራንን እስራኤልን ውሪና ኢና እቲ ድሮናት መብዛሕትኡ ግዜ ክመፅእ ከሎ ምስቲ ሚሳይላት ዝወዳደር ፍጥነት የብሉን ስለዚ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እንተሎ ኮይኑ ማለት እዩ ነተን ድሮናት ይካርም ዝኽእል ስለዚ ልክዕ ምስ ድሮናት ኣብቲ ቦታ ዝበፅሓሉ እቲ ሚሳይላት መፅእ እቲ ሚሳይላት ቀንዲ ዕላማታት ዝሃርም ንሱ እዩ ምክንያቱ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እንተሎ እቲ ካልእ ኢንጌጅ ይገብሮ ቢዚ ይገብሮ ማለት እዩ ንዑ ክከላኸል ክብል ከሎ እቲ ዓበይቲ ሚሳይላት ኤግዛክት ላብቲ ዕላማን ክሃርማ ኣለዎ ተባሂለን እየን ዝሃርማ ብኤር ዲፈንስ ንኸይክልከላ ድማ ካልእ ድሮናት ኢኻ ትሰድድ ምንታን እቲ ድሮ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኩሉ ግዜ ናብ ካልእ ፎከስ ንክገብር ትገብሮ ማለት እዚ ኢራን ብብዝሒ ኣብ እስራኤል ተጠቂማ ዘድመዓትሉ ስትራቴጂ እዩ ወይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ እቲ ዕንወት ድማ ያ ማንም ክግምቶ ዝኽእል ዕንወት ኢና ክንዲዚ መጥቃዕቲ ይግበር ተሎ ገጅፍ ዕንወት ክወርድ ከም ዝኽእል ርዱእ ጌርና ኢና Ukraine has released details of the weapons. They say Russia fired 728 Shahid drones. These are suicide drones designed by Iran. Kiev also claims that Russia fired 7 Iskander cruise missiles and 6 Kinzhal ballistic missiles. And casualties? None reported so far. Only warehouses and parking lots have been damaged, but this attack was not just about destruction, it was also about symbolism. The target was far away from the front line. It was just 200 kilometers from the Polish border in the west. In fact, Poland deployed fighter jets overnight. They were ready to defend if needed. And B, the attack came hours after a statement from US President Donald Trump, an unusually sharp statement. Now, as you may know, Trump has been trying to end this war in Ukraine. He has largely been sympathetic. كم بحدش زي انتاي زنتريت ولا لا تكوينات exactly شو عتميت دروناتن كنت زعكل ميسايلات تسديدو كنت سبات قديو زيرو which is really good civil كو قداين دلنينا ግን እዚ ኻ እንታይ ዝነግረካ ራሻ ጥንቁቅ ኩናት ከም ተካሂድ ዘላ ምዕራባዊ ዓለም ፕሮፓጋንዳ ክገብር ከም ድሌት እዩ ግን ኣብ ግደ ሓቂ ክንርኢ ከለና ናይ ብሓቂ ራሻ ጥንቁቅ ኩናት ተካሂድ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ንወታደራዊ ዕላማ ንዓታቶም ነቲ ኩናት ዘገድስ ዕላማታት ዘይኮይኑ ንሲቪል ታርጌት ክገብሩ መደብ ከም ዘይብሎምን ካብ ክንዲዚ ዓይነት ደብዳብ ዝኾነ ሰብ ዘይምማቱ ዕላማ ናይቲ ኩናት እውን የረዳእካ እዚ ኻ ፅቡቅ እዩ ኩናት ንድሕሪ ኮይኑ ምስ ወታደር ኢኻ ትዋጋ እምበር ምስ ሲቪል ኣይኮነን ሲቪል ክቐተል የብሉ ሲቪል ክሳቐ የብሉ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ራሻ ንነዊሕ እዋን ወላ ግጅፍ ኣፅዋር ትጥቀም ተላ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ግን ዝወሓደ ዕንወት እዩ ምስ መን ኢኻ ተወዳድሮ ምስቲ ናይ ግብሪ እከይ ዝኾነ ኩናት እስራኤል ትገብሮ ዘላ ነገር ንርኢ ኣለና ትገብር ኣላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተቆሰቱ 100 ሰባት 200 ሰባት ገሊኦም ዝቆትሉ ዘለዉ ከም ሕዙም ቁፅሪ ድማ ኣይዶኖ 50,000-60,000 ኢሉ ሕጂ ጠቕላላ ዝቆተልዎ ማለት እዩ ኣብዚ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣመነ ጥንቃቐ ዘለዎ ግን ምዕራባዊ ዓለም ንራሻ ክኹን ንውዕል ንእስራኤል ድማ ከጣቅዓላን ኣጆ ክብላን ክውዕል ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ምምሽማሽ ናይ ሞራላዊ ስታንዳርድ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ንሙሉእ ዓለም ዝተጋህደሉ እዩ እዚ ነገር እዚ ዘይበርሃሉ ዘሎ ሰብ ድማ ንባዕሉ ንሱ እውን ሙሽሙሽ ስለ ዝኾነ ዝመሽመሸ እንድሕሪ ኮይኑ ናብ ኣፍሪቃ ከይዱ ድሌቱ ክዛረብ ይኽእል ኣብ ኤሮጳ ዝግበር ዘሎ ግን ወላ ሓንቲ ሸለል ክብሎ ኢኻ ትሪኦ ሕጂ ሓደ ግዜ ትርኢ ኢኻ እዚ ተላይ ፍትሒ ዶ ገለ ተባሂሉ ኣብ ናይ ኤርትራ ዝዛረብ ነዚ ኩሉ እስራኤል ትገብሮ የጣቅዓላ እዩ ሕዱን ህንደሳን እንታይ ትፀገሞም ኣይርዳእኒ እንድሕር ናይ እስራኤል ነገር ተጣቅዓላኻ ሲ ቦይ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ከምዚ ኢልካ ይተሓሱ ንነፍስኻ ይተሓሱ ንሰብ ድማ ይተደናግር ምክንያቱ ፍትሒ ኣብ ኩሉ ማዕረ እዩ ኣብዲኻን ንፈለስጢማውያን ዝግበር ዘሎ እንድሕር ዘይስማዓካ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ክትገብር ፀገም የብልካ ንስኻ ስለዚ ንስኻ ኣምላኽ ቦታ ሂበካ ንኸውን ጥራይ ክብል ዝኽእል ሓይልኻ እኳ ክንደናይ ግን ኣምላኽካ ቦታ ሂበካ ንኸውን ምክንያቱ ንሓደ ብዓለም ሙሉእ ዝረአ ዘሎ ግፍዒ ትድግፍ እንድሕር ኣለኻ ኣብ ዓድና እንታይ ዓይነት ግፍዒ ክትገብር ከም ትኽእል ኣብ ልብኻ እንታይ ዓይነት ግፍዒ ከም ዘሎ ይዝርዳእና ብሓፈሻ ንራሻ ግን ከም ሕሱም እዮም ዝድግፎ ልክዕ ነቲ ኣሜሪካ ዝበለቱ ጥራይ ዝድግፍ ኣሎብቲ ደንቢ ተቃዋማይ ዝብል በቃ ንኣሜሪካ ካብ ኣምላኽ ወሲዱ ኣሜሪካ ንኢራን ታሪማታ ፅቡቅ ገበረታ ንራሻ ታሪማ ፅቡቅ ገበረታ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ኣሜሪካ ከኮይ ደልይዎን እዮም ግን ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ንክኸውን ዝተዳለወ ንርኢ ኣለና ባክ ቱ ኣወር ቶፒክ እዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕን ዝነበረ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ምርድዳእ
كم معلتنا معلتي إننا فرسي خيط كم زلون الزد ما نفسه زخالة زربان ديبيت فتيرو رقم زلين عن رزالنا كلا عينة ريبورت دمان رأي mounting its biggest drone attack on the country to date, but Kyiv's Air Force claim most of the almost 700 launched were either shot down or became lost or were jammed. President Zelensky said the main strike targeted Lutsk in northwestern Ukraine, with damage also reported in the capital, Kyiv, as well as several other regions. زي جينتي إيروبا زبهال حدش سمبادي كفتر زخل كونتاتي نندر زلنا حدش أرسك فتر زخل مغنياتو التكوينات عم مبرع درجانا يوكرين نيرو إيروبا ما كابهم رح يغزبها لمخانو يوم زرين يروم هجيجن أبتي أزير حق قطاتنا يوكرين زقات مزلو كينات نندر زلنا برقز علامة أبزي قلت وانا يمكن وتدروا علامة كون كم زغل درونات فريو اللي دي جلز فريو اللي بوتا كون كم زغل كم زفلتون تقلال لزيرو نمقبارو استقبل فتنك متقعت كون كم زغل أما جنزابي قال بحفشاجن تي كوينات نبي حكي كم تريوز لهم أبزي شارتي بيصعد وجن بيمن وجن زلو راشا تقطع راتو زلا يوكرين تريوز لهم أب نفسه كيف شافنا تدمع سراويتنا راشا نمت قاعدة تبقيس خمسة زلو يدري كاتبيج أدمسل كيح بيجا كيح زمسل زلو راشا أدفانسز راشا دفيو نغميد دمت زلو مالتي سلزي كابت تقطع يروز نبرة بخل من قدي يدفع كم زلون نغميد قصو متقعد يكبر كم زلون أبز سامر دمع أب متقعد يكبر كم زخل نيزن كارزلو سلزي this is also another thing كمون بسمين وجن طريق مسوميز بهالكتمة بون راشا بزح سراوي تأكب كم زلان حدش متقعد بوك تكفت كم تغلن زقلت حبريتا عبد دونالد ترامب من شتانا عبد دونالد ترامب بعلو كتقصو حتى تقولو سمعنا لنا سلزي again إذا الجزء زلوا سامر جزء والتكوينات زقل دك كبرون بركز حلو خمسة كلنا ندرز لنا من هالبعد بوتين حسيب وزلوا زا سامر زكالو غيرو أبتو وينتر نتي مقراص ناي تقصدون يقولوا دبهال أوتات بيزي خون خل خوني عند هرز كال كوينو but so far what we see is تكوينات بقليل زود دع كم زي across the country. Our security and defense analyst, Professor Michael Clark, has more on this. The Russians are talking openly now about hitting the 1,000 mark, the 1,000 bomber raid idea. That they are breaking records every week. So it went to 300 and then 400 and something, 500 and something last week. And last night it seemed to be almost 750. The vast majority are drones rather than missiles. Only about a dozen or so, maybe 15 at most, were ballistic or cruise missiles. And the vast majority are drones. And some of those drones, of course, are completely without warheads. They're simply decoys, but they have the effect of using up the ammunition of Ukrainian air defense. And hitting Lutsk is quite interesting from a strategic point of view because all the logistics come backwards and forwards from Lutsk. It's near the Polish border. The Polish Air Force was scrambled last night because of the attacks just over the border. And the Poles are extremely annoyed and angry about this. And they talk about how So كم تريود لهم أتي ببزحي درونات سديدو خمسة نبريز نقدر زلوا علامة دما أتدرونات نتي اير ديفنس سيستم زلو انجيج مقبارن بيز مقبارني قالك فالنات الاماناتو اتقند زدم اتميسايلاتيو اتميسايلات بينو تسيد كا اير ديفنس سيستم قالك كوغنا دبو سلازغل بخمسه منقدك صدق لها ግን ውጽኢታዊ ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል ነቲ ዕላማ ኻነ ምህራም ናይ ሎጂስቲክ ቦታ እዩ ነይሩ እቲ ከተማ ካብ ፖላንድ ስለ ዝኾነ ቡ ገይሩ እቲ ናይ ኔቶ ኣፅዋር ዝኣቱ ነይሩ ስለዚ ንዕኡ ንምዕፃው ወይ እውን ዝኾነ ነገር ዕላማ መኻዚኖ ዝረኣዩ ወይ ብዙሕ ግዜ ዝሃርሞ ከምኡ ገይሮም ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ 700 ኢልና ንግረም ዘለና ራሻ ናብ 1000 ከደይቦ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኢሉ ስለዚ 1000 ድሮናት ኣብ ሓደ ግዜ ወይ ከዓ 1000 ድሮናትን ሚሳይላትን ኣብ ሓደ ግዜ ንክሰዱ ተዳልዮም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ዓይነት ቅድመ ኩነት ይዝርግሑ ኣለዉ ራሻ ትፈልጡ ኣሎ ዓውደ ኩናት እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ንዝመፅእ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንዓለም ሓይሊ ዩክሬን እኳ ሶፊስቲኬትድ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ፓትሪዮት ካልእ ናይ ኤውሮፓን ሒዞም ስለ ዘለዉ ከላኸሉ ክእሉ ኣብ ካልእ ዓለም ግን ሓደ ሓይሊ ከምኡ ዓይነት ድሮናት ክሰደልካ ከም ዝኽእልን ነቲ ኩናት ድማ ዲስፕሮፖርሽናል ማለት ድሕሪ ተዳሊኻ ዘይፀኒሕካ እቲ ድሮናት ንዓውደ ኩናት ክቕይር ክእል እያ ይብልኒ ኣነ ዕንወት ኣብ ምውራድ ግን ዓብ ፖተንሻል እዩ ዘለዎ ዓብ ሓይሊ ኣለዎ ዕንወት ከውርደልካ ይኽእል እዩ ዓውደ ኩናት ግን ብከምዚ ክትውድኦ ትኽእል ኢኻ ዝብል ኣይረኣናን ክሳብ ሕጂ ስለዚ ወላ ራሻ እውን እኮ ዝኩሉ ደብዲባ እኮ እቲ ዓውደ ኩናት ትውዳእ የላ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ዕንወት ንምውራድ ክሕግዛካ ክእል እዩ ድሮናት ዓውደ ኩናት ክትውዳእሉ ትኽእል ኢኻ ምስቲ ፈኸራ ናይ ኣቢ ኣብ ግምት እቲና
ተሓሂዝና ክሪኦ ስለ ዘለኹ እየ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እስከ ንመለስ ናብ ኣሜሪካ what is going on Mr. Trump? Inside the White House, as the administration tries to understand why the Secretary of Defense authorized a pause on weapons shipments to Ukraine. 5 sources familiar with the matter tell CNN that Pete Hegseth did not inform the White House before he authorized that freeze last week. During a cabinet meeting on Tuesday, President Trump said he didn't know who was responsible for the decision. He also took aim at President Vladimir Putin as U.S. efforts to broker a peace deal with Ukraine. እቲ ናይ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ንዩክሬን ዝኸይድ ዘሎ ጠጠው ንኸብል ተወሲኑ ከም ዝነበረ እሱ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዘሎ እቲ ፒት ሄግስ ዝበሃል ከም ዝገበሮን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝተገበረ ሓበሬታ በፂሕዎ ከም ዘይነበረ ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ሓውሲ ነቐፌታ ይድርቦ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ናይ ኣፅዋር ንዩክሬን ምሃብ መስርሕ ተጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ከም ብሓድሽ ኣፅዋር ክብዋ ይደልዩ ከም ዘለውን እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ግን ኣሜሪካ ንባዕላ ኣብ ከምኡ ወፊራ ስለ ዘላ ሙሉእ ብምሉእ ክብዋ ይኽእሉ እዮም ወይ እውን ኩሉ ትደልዮ ዘላ ዩክሬንሲ ካብ ማልኡላ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ክትዛረባ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ኣሜሪካ ንባዕላ እውን ሕፅረታት ስለ ዘለዋ እስራኤል ድማ ብዓብዩ ስለ ትደሊ ዘላ ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ብዙሕ ሓጎስ ገፅ ከም ዘሎ እዮም Ukraine continue to fall short. We're dealing with him now too. We're not happy with Putin. I'm not happy with Putin. I can tell you that much right now because he's killing a lot of people, and a lot of them are his soldiers and their soldiers mostly. And it's now up to 7,000 a week, and I'm not happy with Putin. እንታይ ድብል ዘሎ ኣብዝኻ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝመውት ዘሎ ኣብ ፑቲን ሕጉስ ኣይኮንኩን ሳብ 7,000 ንመዓልቲ ይመውቱ ኣለው ብዙሓት ሰራዊት ናትዮም ሕጂ ሰራዊት ናይ ራሻ ብምማቶም ዝሓዝን ከም ዝኾነ ኣክት ክገብር ዝፍትን ዘሎ ሰብ እዚ ናይ ሰብ ነገር ከም ዘይግድሶ ግን ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ክእል እየ ምክንያቱ ኣብ ቃዛን ዝመውት ዘሎ ሰብ ቆልዓን ሰበይትን ብፍፁም ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ኣይሰምዖን ኢኻ ስለዚ ብራሻውያን ወታደራት ምማቶም ዝድንግፅ ወይ ከዓ ልቢ ንዓታቶም ዘለዎ ልቢ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ሰብ እዚ ጀስታ ኢልካ ኣምሰሎ ከማን ኣይከሎን እዩ ምክንያቱ they are talking about Donald Trump ሕጂ እውን ናብ ኢራን ሓድሽ ኩናት ግሪን ላይት ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ almost قريب ከም ዘሎ ሪፖርት ወፂሉ ስለዚ ሰብ እዚ ናብ ካልእ ኩናት ተደይኮይኑ ሕጂ እውን ናብ ሰላም ዝኸይድ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብዚያ ደረጃ እዚያ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ነገር ነፂርዎም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኮምፕሊትሊ ከም ዝረስዖ ከም ዝተቐየረ ካልእ ሰብ ይዝውሮ ከም ዘሎ ስለዚ again ንካልእ ኩናት ዝዳሎ ዘሎ ሰብ ኣብ ሂወት ናይ ሰባት ብዙሕ ተገዳስነት ዘለዎ ኢልካ ክዛረብ ኣይትኽእልን Well, Ukraine says those comments were followed just hours later by a Russian overnight bombardment of more than 700 drones and missiles. That is the largest such attack on Ukraine since the war began. Senior international correspondent Ben Wiedemann is in Rome, and I will explain why momentarily. Let's start with our national security reporter, Zachary Cohen, who is in Washington. And Trump clearly frustrated with Putin. Also, it seems, with someone in his own inner circle. What are you hearing at this point? Yeah, Becky, if Donald Trump wanted to know who was responsible for pausing that shipment of arms to Ukraine, he needed only to turn to the person sitting directly next to him at that cabinet meeting yesterday, and that's Defense Secretary Pete Hegseth. We're told that Hegseth did give the final sign-off to temporarily pause the arms shipments to Ukraine. The problem here, though, was that our sources say he failed to inform the White House before authorizing that move, and it's something that really does run counter to this shift in rhetoric that we're seeing from the president and some of his top national security officials, this increased hostility and frustration that he's been voicing towards Vladimir. So among what the Minister McClellan, President Donald Trump, Minister McClellan ማለት እዩ ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ከም ዘሎን እቲ ናይ ኣፅዋር ኣብ ዩክሬን ዝኸይድ ዝነበረ ጠጠው ዘበልዎ ብውሳነ ናይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ዘሎ ፒት ሄግስ ከም ዝኾነን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም ዘይተሓበረ ወይ እውን ዋይት ሃውስ ከም ዘይተሓበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎም ሚስ ኮሚኒኬሽን ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና መብዛሕትኡ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምኡ ኩሉ እቲ ስልጣን ኣብ ኢዱ ክኸውን ዝደሊ ጀነራሊ ብፍላይ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ኢዱ ክኸውን ዝደሊ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎም ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ኣይ ዶንት ቲንክ ምስቲ ፒት ፀገም ክህልዎ ምክንያቱ ዘይብቁዕ ክነሱ ንሱ ስለ ዝፈትዎ ጥራይ ኣብቲ ስልጣን ኣምፂዎ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዶናልድ ትራምፕ ዝምሕል ሰብ እዩ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ኣፉ ዝኸፈተሉ the best president ever እናበለ ዝዛረብ ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምኡ ዝብሉ እዩ ዝደሊ ስለዚ disagreement ክህልዎም ይኽእል but I don't think it could be
significant enough ናይ ስልጣን ምቅያራት ክፈጥር ዝኽእል Putin pausing arms shipments to Ukraine, clearly based on what we've heard from the president, was not something that he had in mind. It's something that he's very publicly reversed and made clear was not his position in the days since that happened. But look, this really does raise some serious questions and fuels ongoing questions about Pete Hegseth's competency as the defense secretary. It's one he has been ሕጂ ናብ ኤሮፓ ድማ ንስገር ናይ ኤሮፓ ናይ ጀርመን መራሒ ኸ ኣብ ስፖትላይት መፅኡ ኢለለን ከነ what's going on with him Friedrich Merz touched on the largest strike on Ukraine in Wednesday's general debate in the German parliament, promising renewed aid for Kyiv. He also said that he has no hope left for a diplomatic solution to the conflict. We will continue to help Ukraine, even against the resistance of the political left and the Russia-friendly right here in the House. We will continue this support. كم تريوا لهم زي chancellor ናይ ጀርመን ወይ ከዓ መራሒ ናይ ጀርመን እዩ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ቀሪቡ ንዩክሬን ዝግበር ሓገዝ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ገለ መልሲ ካብ ዝተዋህብዎ ክትርእዩኹም እዚ ኣብ ጀርመን ኣብ ዲቕ ዝበለ ናይ ቁጠባዊ ክራይሲስ ኣትያ ኸላ ዝርከቡ ገንዘብ ከምቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ብዝገደደ መንፈስ ናብቲ ኩናት ገፁ የላህ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዘሎን ዘየለን ገንዘብ እናጀለበ ናብ ዩክሬን ገፁ ዝጉሕጉሕ ዘሎ ሰብ እዩ እጂ እውን እንተኾነ እቲ ኩናት ዝኾነ ይኹን ናይ ምቕያር ተኽእሎ የብሉን ግን ንኤሮጳ ለኪምዋ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ጥራይና ክንብል ንኽእል እዚ ንስኻ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ከምዘይረኣዮ ዘሎን ብሓይሊ ናይ ብሓቂ ለውጢ ክመፅእ ኢሉ ድዩ ዝኣምን ዘሎ መዓልታዊ ዩክሬን ኣበይ ገፃ ትኸይድ ኣለና ራእዮ በት ኣጋይን ናብቲ ፖሊሲ ቅድሚኡ ዝነበረ መራሒ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኢልና ነርና እዚ ድማ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝገደደ ምዃኑ እዩ ዝረአ ዘሎ And let me make it even clearer. The means of diplomacy have been exhausted. And for more, let's bring in DW Chief Political Editor Michael Kufner, who's joining us from the German Parliament. ንሱ ድበሎን ኣብዚያ ሓንቲ ናይቶም AFD ትበሃል ፖለቲከኛ ዝመለሰትሉ እንተረኺበ ክበኩም ኣብዚ ስምዖ እንታይ ኢላ ተሳ Wenigstens, was Sie von Ihnen zu erwarten haben, nämlich nichts. Gar nichts. እንታይ ስከኢላ ትዛረበላ ናይቲ AFD ሓላፊት ናይቲ ፓርቲ ሓላፊት እያ እምበር ንምዃኑ ነቲ ፍሬደሪክ ሜርስ ነዚ ቻንስለር ማለት ንምዃኑ እቲ ህዝቢ ጀርመን ካባኻ እንታይ ከም ዝፅበ ትፈልጥ ዲኻ ርግፀኛ ኮይነ ክምልሰልካነ ከምዘይትፈልጥ ተረዲእኑ ኣሎ ትብለላ ህዝቢ ጀርመን እንታይ ይደሊ እንታይ ፀገሙ ብፍፁም ንዓኻ ዝምልከተካ ሰብ ከምዘይኮንካ ድሮ በሪኽካ ኣለኻ ድሮ ህዝቢ ጀርመን ኡይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ነዚ ብምምራፆም well you choose him ስለዚ ምስቲ ኮንሲኮንስ ናቱ ንበሩ ንሱ ንኩናት ኢሉ ዝተዳለወ ሰብ ናይ ብላክ ሮክ ኢንቨስተር ዝነበረ ረብሓናቱ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ካምፕ ኮርፖሬሽን ስለ ዘሎ ነቲ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ገፁ ክጅልቦ እዩ and then ጀርመን will be screwed ዝበሃል ዘሎ ጀርመን ካ ክስሕና እዩ Ihr Wort ist nichts wert. Selbst wenn es schwarz auf weiß in Ihrem dürftigen Koalitionsvertrag steht. Sie sind ein Papierkanzler, der im Ausland Weltmacht spielt, sich aber zu Hause nach Lust und Laune vom Wahlverlierer SPD vorführen lässt. ውርደት ከም የለን ንስኻ ትርጉም ዘለካ መራሒ ኮንካን ኩሉ እቲ ቅድሚኻ ዝነበረ ኣብ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድራ ዝነበረት ሃገር ንሱ ከም መሓድራ ካብቲ ንዝተወሰነ ዓመታት ከይዱ ጠፊሹ ካብ ስልጣኑ ዝተበራረ ፓርቲ ናይ SPD ዝነበረ ካብኡ ዘፍሊ ምክንያት የብልካን ተስፋስ የለን ካባኻ እዩ ኦልሬዲ እቲ ኦፍ ኮርስ ኣንጻሩ ፓርቲ እዚ ግን ኮንሰርቫቲቭ ኢኻ ከምኡ ጥቁ እዩ ንዑ ኖርማሊ ኮሌሽን ብሓደ ክገብሩ ዝግብኦም እዩ ግን እቲ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ክሳዕ ክንደይ ተዘሪጉ ከም ዘሎ በዚ ካ ትርኢ ስለዚ እዚ ፋር ራይት ክብልዎ ከሎት ሓደ ድማ ራይት ዊንግ ወይ ከዓ ራይት ኮንሰርቫቲቭ ነይሩ እቲ ናቱ ናይቲ ፍሬደሪክ ሜርስ ናይቲ ቻንስለር ዘሎ ግን ኣብ መንጎም ዘሎ ጋብ ግን ካብቲ ምስጥቁ ዘሎ ብኣይዲዮሎጂ ዝቐርቦ ርሒቑ ምስቲ ሶሻል ዴሞክራት ዝበሃሉ እዩ ልፍንታ ቆይሙ መንግስቲ ኮይኑ ዘሎ ብሓፈሻ ቅልዕ ዝኾነ ውርደት እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ Wenn es zum Schwur kommt, behaupten Sie dreist und frech, es sei kein Geld da. Im selben Atemzug bieten Sie dem US-Präsidenten an, mit dem Steuergeld der deutschen Steuerzahler amerikanische Waffen für die Ukraine zu kaufen. Ich persönlich glaube, Sie haben da schon Ihren nächsten Aufsichtsratsposten als Lobbyist klargemacht, Herr Merz.
قربت قليطات يا ندات بلا زلا اب جرمن زقوني يكون قطبا نا جرمن حزب جرمن زدل حتى انتلو غنزب كم زي له منግስት ገንዘብ كم زي بلي خاتملس زلقه زقوني يكون كوينات نا يوكرين كون كلوغن بانك خاكلو كفوتي افدغ خاكفوتي كابي تمصوت ገንዘብ كو ገንዘብ كايكون ገንዘብ نا حزب جرمني ታክስ ከፊሎም ግብር ከፊሎም ዝቡኻ ዘሎ ገንዘብ እዩ ዝያዳ ድማ ንጀርመን ክትገብሮ ይዝግባካ ንስኻ ግን እቲ ገንዘብ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኮርፖሬሽንስ ንዓና ገዛኻ ተህብትመና ኣለኻ ምናልባት ንምንታይ ከም ትገብር ኣለኻ ይርዳእኒ ግን ካብዚ ፕሬዚደንትነት ክትግለፍ ኢኻ ምስከትካ ድማ ሎቢስት ኮይንካ ክትሰርሕ ስራሕካ ኦፊስካን ዕዮኻን ኦልሬዲ ቀሪቦም ልካ ከም ዘለዎ ግን ርዱእ እዩ ትብለላ ስለዚ ነቲ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፅዋር ፍሪ ካምፓኒታት ንዖም ኢኻ ተሰርሕ መፂኻ ዘለኻ እቲ ገንዘብ ድማ ናቦም ትኩሕፍ ኣለኻ ካብዚ ስልጣን ዝምስጣለኻ ድማ ኣቡ ሓደ ብሚልዮናት ትኽፈለሉ ስራሕ ክወሃበካ እዩ ስለዚ መጻኢኻ ኢኻ ተደላድል ዘለኻ መጻኢ ጀርመን ኣይኮነን እያ ትብሎ ዘላ ውርደት እዩ Als Krone der Verhöhnung erklären Sie den Deutschen dann auch noch von oben herab, sie müssten mehr arbeiten. Nein, Herr Merz, nicht die fleißigen Leute in unserem Land, die unter Inflation, Teuerung und unter hohen Energiepreisen zu leiden haben und von einem unersättlichen, verschwenderischen Staat mit Steuern und Abgaben belastet werden, müssen noch mehr schuften. Sie müssten ihr Wort halten, ihre Pflicht tun und aufhören, das Geld der Bürger, das ihnen nicht gehört, zum Fenster hinauszuwerfen. Anyway, yeah, I mean, this is a very tough word. This نتسابتي بدعمي تواردو زلا توردتنا تو نورمال بوليتيكانياتات نحات عدم نكرهبو زقبرو خونو قليقن عبايتا دما لوط يمت سلازي اللي بفلاي بوغن قطبا بجرمن إذن مراحي كاب زمت بزوح لوط سلازي اللي زركابو تجنزب دما تقدم تايم زول نيرم ناب يوكرين زخيت زيان ابنت ناب يوكرين جنزب ينسددنا ابعدنا فوكس نقبرنا نيرو زيوم يمرس ومن سلازي كم دريو زلنا ابتنا يكونات منفس مليسوم ملو بملو نتكوينات فاينانس قبر لو تكوينات كاكو زخون لو تيابلونجن again let's continue with you in a Europa situation. It's trying to fix the broken US-Russian relationship. On Monday, Donald Trump said he was resuming weapon shipments to Ukraine days after the US said it was halting arms transfers. Just yesterday, Trump said Putin was all nice all the time, but it turns out to be meaningless. Listen. That was a war that should have never happened, and a lot of people are dying, and it should end. And I don't know, we get a lot of votes. See you. Has Donald Trump really had a change of heart towards? فحاجة بزعبنا دونالد ترامب ولا كل ويكيبيديا دونالد ترامب سي أمريكا زحية الهجر نمر حقله كم يجير ببوتين كساع كن ذيك واردن كن عقن كيلو يمزبلو زلوول دونالد ترامب is a realistic to some extent delusional يكونن وهنا تعاقمي فلتيو نبوتين كا أمنا كفرارهم قال ملن كجبر زغل عقمهم زي باللي فلتيو زي أوروبا عقمها زي مفلاتيو زغل شقر فتيروهم زلوا عقمهم زي باللي مفلتيهم عقم أنت زي بالكادم ما أنت هتقبل سلامي خاطر اللي زخون عدلنا سلامي خاطر دبلوماسي عدل تبو زياتهم كن عقم زي بلهم عقمنا أمريكا أمينهم يوم زغل فقرانا يكون أزقبر وزلوا وسيتنا تدبا نتا يوكرين كان معلتي نادم سسواي خد له نساتهم زي حسبوا زنبرو معدنات أبي يوكرين كرغبين أزبلوا نسون رشنا تقطع صارت تخيل الله سلازي very very disappointing result in رزالنا ولا حنت وسيت كابتز دليون زي حسبوا زلوني خير يلا نزلنا راخا دما طويل كانت شجر كنت تفتح ماليس كان بتكوينات متاوي Vladimir Putin? Well, look, clearly there is growing frustration from Donald Trump, and what you heard there from yesterday is probably the most outspoken sign of that frustration against the Russian president. But it's not new. You've seen increasingly Donald Trump saying negative things about Vladimir Putin. At the end of April, if you remember, there was that post on Truth Social, Vladimir stop, when Russia was bombing Ukraine. At that time, Donald Trump had said that he thought that maybe Vladimir Putin was tapping him along. Then at the end of May, there was a hint. بحبشة دايم زبلو زلون دونالد ترامب أنصار بوتين ولا حجون تزاربو زلون تلو مستي دفرت ناتون مستي ناتو نخالوت دقفت ناتو غيرو زك علن نخالوت مرحتنا أمريكا بعد أوباما غيرو حما صرفت هاد تصرفن بوتين كبت كله ملحسو استقيدت يا ترجم لهم لك كم زي سنة سرعزت هذا كاوي أبناء اشتغل في الأودات مالتيو زي ما كاسب متولاب كدنيو جيس زيتبل بوتين دونالد ترامب ما أبكتنا بوتين كما يبلني زيان أمريكانيت واحد لمنيا تعميها حممهم ملحسو الدبي يكون كم دليت يتعبيتين زربان جلز دربي أوروبا حاجة كله زي أكل لي تجاربهم كله زي هذا ناشون بوتين كتبت كلام ملحسو كنت كغلوا so there is something نبوتين دفرهنا غير كم زلوا زيادة معنا أمريكا يكون أوروبا أيتي برحلهم يا مهنات توم أوروبا
ولا حتى عقم زي بلهم كنسم نبوتين كتصار كتصرفوا ጸገም يبلهم this is كم نورمال غيرهم توصدوا ወይ እቲ ንሳቶም ኣሚኖም ዘሎ መራሕና ኣሜሪካ ግን ፑቲን ከቃልልን ሕማቅ ዘረባ ክዛረብን ብፍጹም ዘይኣይርእዎን እዮም ዘለዉ ስለዚ ስትሬንጅ ንዓታቶም እዚ possible sanctions against Russia. It wasn't followed by any action. But then you had that call on July 3rd with Vladimir Putin and Donald Trump after that call saying that he was not happy with President Putin at all. So you're really seeing gradual frustration and really negative attitudes from Donald Trump towards the Russian president. And that also has been increasing as the Russian strikes have been increasing on the ground, because we've seen those barrages of missiles hitting Ukraine, and Donald Trump is seeing those images, and what he wants is a peace deal between Russia and Ukraine. So there are two reasons maybe for Donald Trump's growing frustration. One is that he wants a deal. He doesn't really care what that deal entails, whether it's favorable to Russia or favorable to Ukraine. He wants a deal because he's the deal maker. And initially he saw Vladimir Zelensky as pretty much the biggest obstacle. Now he sees Vladimir Putin as the main obstacle to that deal. And at the same time, you have a push among hawks with بحفش أنت أنا رجالنا دونالد ترامب أمودها لامانات بزكينات سي نتوكينات بحد الديل غير كودو يحسب نيرو قنا ديل بقى نيوكرين وتصديو نمن وتصد قد سيكون كسا كندو نبتات ديتيلز نسو إذا كنت دايزيا he's a deal maker مصحفناتو the art of making a deal ده تبدا مصحف سلازي عبيت كنت هاد فتحي تبعي التاريخ كزرقا كتصحفلو بوغيرو دما بفلا زانا يوكرين راشن تتعويتو ميت خاميت تا دون نوبل برايس ناب وقت تدخل يا زبل امنت الله تا نوبل اي دون نو خميز رياز الله ايردان ولا بخمس من قد نوبل توسيت كا خو ترجم الله ودي ግን ቆል عايز سبز كويلكم ادميو يعبن برسو ናይ ቆል عاي ልክዕ ከምዚ ሓደ ነገር ኣነ ግድን እዚያ ነገር ክረኽባለን እንድሕሪልካ ማለት ኖቤል ፕራይስ ዓለም ያክሽልማካ ዘለዋ ተበግሶናት ካምበር ሓቡንና በልካ ዝውሃብ ኣይኮነን ግን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ብርእሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሃቡን ኢሉ ኣነ ዝፈርድ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ቦምባ ከይሰደሎም ነቶ ኖቤል ኮሚቴ ከማንደ ሃቡን ኢሉ ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት ሕጊ ኣልቦነት ኦፍ ኮርስ ከም ክገብር ክሊ ኣይብለኩም ግን ዳርጋ ክብዎ ከም ዘለዎም ግን ብዙሕ መፍርራሕ እዩ ዝገብር ብዙሕ ግዜ ጠቕሳት ኣብ ኩነታት ማለት ብዙሕ ግዜ ትዊት ገይርላ ኣሎ now back to the topic ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ዲል እቲ ቀደም ናይ ዩክሬን መራሒ ዝነበረ ዘለንስኪ ዕንቅፋት ኮይኑ ይስማዕ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ድማ ፑቲን እዩ ዕንቅፋት ዘሎ ስለዚ እታ ዲል ዝሓስባ ዝነበረ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ዝከኣል ዘይኮነስ ዋላ እቲ ተኽእሎታት እናፀበበ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ፑቲን ዝሓቶ ዝነበረ ሕጂ ክሓቶ ኣይኮነን ካሊእ ክሓትት ምክንያቱ ቅድሚ ቁርብ ትለይ ብኸመይ ዲል ክገብር ይደሊ ነይሩ እዩ ፑቲን ዲል ክገብር ይደሊ ነይሩ እዩ ግን ቅድመ ኩነት ድማ ነይርዎ ዲል ክገብር ከለኹ እዚ ኩነታት እዚ ሓንሳብ እናሓዋሩን ክፍታሕ ኣለዎ ይብል ነይሩ ኣብዚያ ክሰማምዑ ስለ ዘይከኣሉ ንሳቶም ስንዕምና ዓቢሎም ግዜ ክገዙ ከምዛ ናይ ኢራን ገይሮማ ዘለዉ ምቁራፅ ተኽሲ ኢሎም ኣፅዋር ክሳብ ዝእክቡ ዝገብርዋ ዘሎ ከምኡ እዮም ደልዮም ነይሮም ፑቲንካ ስለ ዝፈልጦም ከምኡ ዝበሃል የለን እዚ ፀወታናትኩን ፈልጦ ኢና ንሕና ድሕሪ በቲ ንሕና ንደልዮ ዘይትገብርዎ ኮይንኩም ብቐልፅምና ክንውድኦ ክንፍትን ኢና ዝሓሸ ኣማራፂ ድማ ኣብኡ እዩ ዘለና ዝብል ካልኩሌሽን ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኩነታት ናቶም ድማ ንጹር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ብኩሉ ነገር ክትሪኦ ከለኻ ማለት let's continue next topic ኣብዚ you again any military general would tell you that planability is important to waging war and winning war. How difficult are these U-turns from President Trump making it for Ukrainian generals to plan anything? Good evening, Brent. Well, you're actually making a very good point, but as Moltke's elder said, even the best plan doesn't survive the first contact with the enemy. So essentially, the problem here is not just operational planning, but also strategic planning. And you have to make a lot of plans and a lot of contingency plans. And for the Ukrainians, and they have made this experience before, and not just with the United States, also with the Europeans promising 1,155mm artillery shells, you have to know how to allocate your resources, and therefore you're already planning for the incoming deliveries from the West. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣገዳሲ ዘረባ እዚ ኩናት ፅኢልካ ምትኳስ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ፕላን ዘድልዮ እዩ ብዙሕ ስትራቴጂ ምሕንፃፅ ዘድልዮ እዩ እዚ ድማ መጀመርያ ዋላ እቲ ዝበለፀ ፕላን እውን ኣብ ዓውደ ኩናት ምስ ኣተወ ይቕየር እዩ
معناته أول رقد صحف كل قول مالك يكون قلنا تزعابي بلان خدجبر مجمريا زلك صقاتك تلت لك كندي عم سبل لك كندي أسوار لك كندي مدافع لك كندي كل أسوارات كفليت كيغا مدبنا يكونات توت جيت زلك أسوار أب قمتي كيغا مدب توت عند حرابي كازي اللي تصوار جن كنبا كاينا يلوم مبصعات يوم كانت لهم كم زلك غير كبلان تغير كايو حدا جايز ورد كايم زولو زل معناته كنبا كاينا يلوم أبلاس من حسابهم صغيروا دقفت انت له هوايون سبلايرز تم زقرب الكعكم عند حرقينهم بحكي نتكوينات بفصل كتعوته له زي تخل لذي ولا توزبلوا بلانرز نا يوكرين كل بزي شجر مسحلهم معناته هندبت توزبل أطوار هندبت مدباتنا تغيرت خوينه حدش مدب هندبت تقبر كتلال لك نجزيت رأي يكون سأب لونج ترم أب كنزين أوارحنا زي أبوتها زي حمزة هنقبر لنا لك كان ناخد كخلقة أمونغو أطوار زغرت سكات خوينه تي تقبر كوينات وتسيتاو خونا كلنا بلد يا زارب زلا إذا مجمريا ما يكون كندق زيهم غيرهم ممزلون يوكرين وريدوا ممزلوا أدرع And in this scenario, I think that Ukraine had to learn the hard way and not count on Western deliveries or not count as much and do a lot of contingency planning in terms of what to do if they don't get air defense interceptors or artillery shells. So it's very, very difficult for Ukraine, but I think probably the safest way for the Ukrainian general staff is not to count on it. If it comes, great. If it doesn't come, they still have a few plans that they can execute. And it looks like now that these weapons will be coming. I'm wondering, why do you think we're seeing this change of heart from Trump now? I mean, why has he decided to help the Ukrainians at this point? It is interesting to watch Trump throughout his presidency, even his first presidency. He's very controversial in terms of what he says and what he does. So his statements do not always match with what he's actually saying. And perhaps there is a lot of pressure on him politically to help Ukraine, especially in light of the fact that he didn't deliver what he promised, namely resolving this war within 24 hours. بحفشة انت تبدأ دونالد ترامب يوكريناويان مجمريا بزيزي أمريكا طلمتن حساب مغيارن بلان مغيارن نعو أب قمت إتيوم كل تزقبرو تنقاق غيرهم نخو قبرو يوم كفت نزلوا مغنياتو بزوف زكاير نقرت لزلو دونالد ترامب دما زبلون زقبرو ننبينو كالاي دما زئمن مراح زي كوني أنا هذا ودو وسانه وسيد زخيدا يكون كل زي زكاير لما مرقص يتازو اللويو حجونه كوك حجز مدباين برونجن نتكوينات كفتحو زي خلق تقوينون يوكرين جدا كحجز على لوزبل بزح تصاغط كابتي ريبابليكان ويون كلهم تم كونغرس يكون سنة كلهم ناي كويناس لزغونو نزو قدايزي مرقصيون كغير بزح تصاغط سلازلو ناي جدا يونات تصاغطي قبر ملس كبلو سلازي انتايو تي اتكونتات ولان دونالد ترامب كبيت تم زغوني معناتو حلو بتنسو سنة 4 ساعات كفتحي لز فكروا لز نبرين كفتحي كالن كابا حليف دما نيوكرين دما بتكالوت إيروك ميوز نبر مرحت تحسبوز نبر نيوكرين أحيل كان تعتق كاي يوكرين حيل أنت أريات رعيا بوتين نزة السلام قرب زغل زبل زرباز نبر دما نوع خاص الذي تخطله بقول مونغو دي قتيل وانا تهاجر جن هجي they're trying to adjust قبرون عون قال نقر نكريهم نزلوجن maybe it's a little bit too late كمان نزنا gratis ناخد قبر let's continue with this one. He lost it. Trump used some colorful language for the Russian leader. Listen to this. We're not happy with Putin. I'm not happy with Putin. I can tell you that much right now, because he's killing a lot of people, and a lot of them are his soldiers. His all the time, but it turns out to be. He's sending more weapons to Ukraine. Last week, the U.S. had paused some missile shipments to Kiev. They said it was part of a broader review. On Monday, Trump announced that he was resuming those shipments, and then yesterday he gave the details. The U.S. would send 10 Patriot missiles to Ukraine. Now, the Patriot is an air defense system. زعجي هذا عبي حجز يوكرين. عسرت Patriot مالت air defense system مالتي. زي نتي كاب رشاد متزلو درونات يقول مسائلات مقصار عسرت توسع غزي بزحنا قريب المحجنا زخيت هبام بزحها ساقياتهم أمريكا لذي زي هذا عبي حجزيو نتي عودة كنا دماء عبلو تقدر زغلي عسرت بغطري مالت أب عسرت علامات راي كوف زبل 10 كيلومتر سكوير كيلومتر أكبابي زلو نعيز كذا تلالكاس لذي يوكرين مالت هذا سفيها قريب
إسراسي نتناقد داس استراتيجي كان بوتاتات ويك أصوار دفريلو بوتاتات قال نعتاتيو الوالد كاز غلنبر فينو بزح نجار كجبر الكايت بينها بحفشة إسراجن أقداسي ولا سلست هابونا يليز لمن يرزل نسك كدمي معامة بيلو وانترينا على حمشته أبنانيته على حمشته بيلنا أنا بكاينا زبزحينير إسراك كبات غين داس اللات بتي كد محجز خل كلوز نبورنترينا and أبتعدوا عودة كينات حاجز كبر زغن. It is made by a company called Raytheon. The missiles were first designed to take down aircraft, but latest models can shoot down ballistic and cruise missiles as well. Now, each Patriot battery costs $1 billion. And each missile costs around $4 million. Ukraine was virtually pleading for these missiles. ريولهم زي Patriot زبال air defense system تي ماكينات زي كلاخل ترى نفرتين ترى ميسايلن زبال هذا $1 بليون يواقو air defense system هذا $1 بليون يواقو نفسه كف ميسايل نسوز تكساخه 4 مليون يواقع. Now 4 مليون لو مي أبحد اللي تبوتين شو أتى بميتي درونات سريدون دحريلنا شو أتى ميتي جزء دحر تكويسهم you can imagine كنت متى شو أتى زربحه ب4 مليون دحري شو أتى ميتي زربحه ب4 مليون تغير كا say 28 ناخد قطرها ما نجي في تقطري a lot of money إذا جنزب أبكينات أفزله I think على تابز كينات حدا بليون قبل خلوص لك كمزي $100 نحن نبلغ غير كونسول كم يبقى بليون بقى بليون سي ترجم زي بليو نيوكرين بليون محجز ماله ترجم يبلون يخوين زل فزي عسرت باتريوت حق زمان ترينا عسرت $1 بليون يواجه تن باتريوت سترايك مسائلاتنا تندما نفسه كف مثال 4 مليون هذه أتي شاهد درون رشاد صرح زلها عندي واجو $5 يكوني بس أنا أنا شد $6 ولا $10 ولا أنا $10 شاهد درون سديدك ب4 مليون زواجو ميسايل غير كان حراودي كا من يخسر زلها خاطر من يخسر زلها هذه it's just دلنا مدرخ نفسه خالد دراما. Because Russia had stepped up the attacks. Last week, they launched a similar aerial barrage. Some 500 drones and missiles were fired at Ukraine. So Kiev was desperate for more air defenses. Yesterday, Trump gave in, but clearly Putin did not like that, which is why he launched this latest attack within hours. For Zelensky, this is a small opportunity. Let me quote from his statement. This is a telling attack, and it comes precisely at a time when so many efforts have been made to achieve peace, to establish a ceasefire, and yet only Russia continues to rebuff them all. Zelensky is basically saying, I told you so. As we speak, he's in Rome. He will attend a conference on post-war recovery. At least 15 heads of state will be attending. Some top corporate executives will also be present. Zelensky is slated to meet Italy's Prime Minister Giorgia Meloni. He will also meet Pope Leo at the Vatican. Like I said, this is an opportunity for Zelensky. He is losing on the battlefield. His best bet is to win over Donald Trump. Until now, that looked like an impossible mission. But now Trump is toughening his stance. بعرفش أنت نردلنا من يوكرين أب ديق زبالة الماتن شجرن وريقة خمزلان and أب تليان دحري وكيناتنا يوكرين كما يجرنا يوكرين نهانس عزبل وعلى يجبر كم زلو ينان رزلنا هو على زي عرفي أوروبا كم تريود اللون قداينا يوكرين درجة always up conferences يوم زنبرو التكوينات أبز زخافة ملك علو ساتم دم دحر كوينات تكن جبرينا يلكا زر ربز اللو كنتاتنا نرزلنا بحفشة زلنسكي دونالد ترامب كابزمت أبسنت المالتيو بزح شجري زقت مزلو أنكو تبو غيرنا ويوتسي تامتينا لازبلان تلو تا بدرونات جيرو وشتي راشا زقبرو مدقعتنا فرتهاري نازبل وسايتا أون تاويت سقمتي أبزي إسرائيل همشان بوغن يوكرين كاستغلبر أبكال بزح سعرة ودكتني زقات ممزلو بريني وي معرابا وعالم نعون مدحان نمكل خالو كله بزح نقر تبقى ستاتي قبر كم زلو نرلنا نحن لما بعضنا ريبورت خنقبرهم فتنينا بزح ممهارون سلزلو نايلو مارسي أبزح خودك فتني لايك قبرو سبورت قبرو دقفكم هاي توحد النابلكو أمزيا لبواخ نفس وكف ولادي ندوكو كمهرو زلو أقداس معنا مجمريا نتمقشش ناتهم أكند نايك جاما وي آيفون تليفون كجوزو زفتنو ناي بركي وي ناي
أبل بركن خجوز بمنجد ستوك ماركت كمهرم لنا مخنيات اتحاد زعرق اتحاد قلنا حوار زعدي سلزخون هالاي أبتر في يوم أكن تي في وي جيمز أوتو حدش مرتنقم مهارو كمعبلون كن عدما مالنا أرأيهم كونا مالنا سالساي دما صباح الجوا بأفريقيا أو عدنا نقبرن خل جزاديو بيزنس ديو مسانا خوينهم أبت بيزنس تساتفتن تخافتن كونهم خانم نؤمنهم كل جزيد ما نمحرو نزل ترينايا من ولي هوتهم كقصل ويو نزك حق الزغل بروجرامات علنا تطعموا لي بلاكم thank you very much